agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ili. Kastala ti biyag. Umuna nga paset. Apay ka daya kanayon ka maladaw asumangpet barawk. Apay ka di Lola. Alangan nga anak di kayo balay amang bantay kadagiti katulong. Madiday ta, apok. Sana nasayat nga grabrabi ka di tawalwalang. Kakaduak man dagiti barkadak. New generation itan. Kahit no adada ka sa mapasamakan ka. Karaman kadilatan iti kunkunam a new generation. Awan madi ang mapasamak kanya, tasana kun nga ubing, Lola. Ay, sapay kumabarawk. Makapadanag, nurabiin kat awan kapaylaan. Tsak mabagbagaan asumangpit ang masapati anak mo, Olga. Dakalan ti apo ko yun, nanang. Awan lat di yung pagdandanagan. Ngam delikado ti anak mo. Kasanaw, no adamang dangran ken kwa na di tarwar. Ay, danag yun aya. Maturog kayo kitday, no madanon ti rabi eh. Saan yun nga urayan? Makapadanag nga main. No nga yan dadakis ang napasamak ken kwa na. Maturog kayo kitday. Amangan no agsakit kayo. Diyak man amaw ka na kayo. Sa baling aminan ita, nanang. Saanen, akas idiugma. Awan pa'y laang mat ni Lando. Napanda ka dagiti kapatada na at imulong ka dagiti ubing ijay pagadalan. Anya ka no ti aramiden da. Tumulong ka nung agtarimaan iti rangtay nga agturong ijay pagadalan. Imbag lakid din ta nagagat kan managtulong ti anak ko. Day tamat ti pagyamanan tayo iti apo. Awan parikot kan kwa na. Uray na babalang ti itid da akas tang dandang agtrabaho. Takas latulong dan ti daddo maabannog da. Awan nga rod. Angam, napan amin akaarubang agtutubo. Ngam ni boy, saan mo tanapan? Sigud mat asan aman nagtulong da ya tao. Nangato ti pagkitkitaan na iti bagbagina. Tabak nang da. Ano sam ka di trabaho ijirangtay? Idin to ta nagbas ti tedda atangdan? Tulong min dito'y barangay tayo, ti panagtrabaho mi, manong. Lok-lok ko nyo lang ti bagbagyo. Naitakat ang trabaho nga nagbas ti tangdan. Awampay kano ngamin ti pundo, manong. Nuurayan pa iti agga po iti ngataw, mabayag, manong. Kasi moddagit estudyante amang likaw pa ijay bantay, taadayaw. Bukod damot na naparikot da ita. Ha? Kasapulan damat nga rod titulong tayo, manaw. Naitakat libre ti bannog kaon. Ngam kasanungay kat mamirmiraot kamot ngamin. Ano samlat na? Ha? Ti importante, kat makatulong kami, manaw. Di ka no Lando, tinagida ulo iti panagtrabaho dagiti agtutubo iti rangtay. Anya kumangay no iso? Mamirmiraot mo na dya tao. Awan sa bali ang maipakita na agapwanan na. Saan ka day agapuanan na dagiti may tultulong na kadagiti pada na nga agtutubaw? No mamirmiraot ti tao, saan abigbigan ti tao ti maaramidan na? Malipatan dan tumot lang. Apay malipatan da ako ram. Sana nakalalagip ti apelyido ken naganda ta pobreda. Mangnamnama ka? Analat-latak tinagan mo? Tabak ng ti pamilya tayo? Kasta ka day? Papanamanan ka rabiin. Saan ko nga mo no sa dino ti pangiturungan ti sa kami kadagiti kakadwak, Lola? Kasano nga amumi ti papanam? No saan ba't amasnop ti papanam? Apay kami na masapol ang maamuan nyo. Apay, no ada papanan may, di ka kadiagdanag, no saan mo nga amot yayan may? Saan kayo mo nga ubing tapno sa pulan kayo pa? Amoy mo ti pagawidan nyo. Na, unay ka na tao. Awan sa mabibiyang mau, no anya ti mapasabak iti kabalay mau.
Andaya mo tao, akayat na ti may sagmak. Kasta kayo mo't siguro, saan nyo akayat ti may sagmak. Iso nga awan pagdanagan nyo. Nagapo manong, saan mo't adiretso ti pannagnam? Nagapuak man di ayan ti ragragsak. Saan ka di langit na jay, ha? Sika, nagapo man. Ije ka di ayan ti tuok. Ha? Napanak timulong ang nakitriplanteng manong. Paiso, pala di ko ijay tuok. Tanapan ka nagkalimpulutan. Pagsayaatan ti kaaduan tinapanak manong. Agkalbong aminan ti turod. Gaputa ugingan damot ti kay kayaw. Kasanon wag bagyaw. Parikot mo ayan, nagbagyo. Agyanak langit yung nagtibalay mi, awan probleman. Ta konkreto tibalay mi. Sana ka man ano? Madimat, no di ka makibiyang iti pagkarigatan ti pada a tao, manaw. Pudno nga tati damag, anaggulo ka no ti kakadwa ni Boy, di ta kabangibang a barangay. Dayta mo ti agwarwara sa damag manang. Karaman ka no ni Boy, anakigulo. Gapo ka no sa laang iti basketball. Agbabasketball da ka no. Adda ka no pustada. Hindi ko an apamutayin. Nagrarambul da ka nun. Ririn sa mata ka na yun ti sarsarakan day jay aboy. Intukot no adda pa kabasulan na. Bayadan mo ti inana. Isukit anarwam di tao. Kaslawan kabutang na. Ipanakkel na ti kwartada. Banag apakadadailan mo tinagan ti pamilyada. Pagbagaan man ti anak mo, barang sikat idenggan na. Nakigulo man na, hindi ta kabangibang a barangay. Saan lakit di anadangran ti anak ko, nanang? No dagreklamo, agtal nada no pakitaam ida iti kwarta. Kasanaw, no iso ti mapuruan. Mabayadan ka di pay. Sungaro da pinagadal ko iti taekwondo, tapno di da kaskarina ama parmek. Agbabawi kan to, no adamade ang mapagteng ti anak mo. Agpada kayo anatangkan ti ulo na. Ninanang mo, adayamot tao, analok ng ti ulo na. Addanto ka no matliga dagiti agtutubo ijay plaza. Wala nang. Adunto ka no ti umay adayo. Aggapuda iti agduduma a barangay. Anya ka di nga ay ayam tinakainayunam, anak. Basketball nanang. No saan ko mga agiddan ti contest ti basketball kan volleyball. Pakisalipak kumadwa. Mayat mat day ta pagliwliwan yaw. May liklik kayo iti bisyaw. Isu nga rod aginuyugoy ko dagiti padak nga agtutubo. Tamakisalip damot iti sports. Barog. No awan matla ang araramiden da. Imbag ti kastan. Paglabasan ti oras da. Gamti mapanda agin inom dita. Mangurnong kamot iti kakadwam, tamakisalip kayo mat. Wan sang agpaisaw. Kadatim kanumat ti labanan. Sabali ti tim nilan daw. Nilandaw nga anak ti kakaase, ang makitangtangdan. Wan mami. No aba kanumi ti timda, da kami ti makilaban iti sabali a barangay. Mala, mangguyugoy ka nga rod, kadagiti kakadwam. Kasla si ka ti agbalin at team leader da. Ikan ka iti kwarta nga ramatam. No adda kwarta, adulakit di ti maguyugoy ko ako madwa kanyak. Saan kat anilan daw ti pakikadwaan da? Mano kayo iti timyo? Sobra kami, ta ekstra ti dadduma. Isuda ti sumukat, nukas pangarigan at dasan anasaya at amapasamak. Umay kanya kong tinaduma. Agay ayam tayo. No asino ti mga bak? Iso ti sumango iti sabali a barangay. Tamagam ka dakwada, no asino ti mapankan ka manong. Sige, tanod da kayo amin. Umayak taawisak ti daduma nga umay iti buklag atim. Nagtutulagan mi, nga aginsayo kami iti alas 4. Umayak tumat nga ron. Mas sigurado nga ado ti umay kanya. Day, apay analiday ka itabarok. Adda ka di parikot? Aginsayo kami inton malam, ngam umay kano ni Manong Boy. Mangala iti player, angkel.
Mangbukal mat ititim na, ti kayat masawan. Wan, Uncle. Umay kanumangala kadagiti kakadwak. Sika tinangin sayo kadakwada. Ita, umay na alaan ti daduma. At kadagiti kakadwak no kayat dati mapankan ko ana, Uncle. Manawan da ka nga ta, asigod anang guyugoy kadakwada. Imbaga nang adda kwarta nang igatang nakadagiti arwatan da kan kananda. Intun madanon ti pasalip. Idinto tawan kanya, Uncle. Dayta ita ti parikot. Adda kwarta na, idinto taawan ken ka. Naganti timulaeng tilaban mo. Nay, api ati na may barbarsak mo. Anya ti parikot mo. Nagiti mamirmiraot. Imbagak lang arudan asya kung ti gumatang iti arwatan mi amaki kontes. Kayat mo asawan, awan tinaguyugoy mo ititim mo. Nikat din lando nga awan kwarta na ti pinili da. Ay, awan amo dagita a players no kasta. Anya nga iti maalada ka nilando. Kaslada plan-plan, wam. Husto ka day, ti atap kaw. Masapula maabak ti tim nilan daw, Lola. Diyak maawat adidak kayat atim leader da. Anya ko mati aramidam. No anya man ti plan-plan, wam. Saan mo nga ituloy? Apay kit dinasaan. No madama ti pasalip ti ay ayam. Agguluak tapno madisturbo ti pasalip. Ay saan mo nga aramidan, apok? Adalakit di ibaon da amang kita itilina ken kapya. Taado ti umay agbuya. Makita ko mat na da pulis. Saan nga iti asidagdag iti pulis at ipangaramidak? Kan may sa, nalaingak mo iti taekwondo. Ano lakit di dagiti tanod nga umay? Saan laang a pulis? No tanod laeng. Ay, awan na tamo ko. May sala akong natumban Ay, saan mo nga aramidan kunak? Saan aga po analaing kay ti taekwondo ako nam ket aramida mo ti kay kayat mau? Jay mat nagan nilang do tipuk-pukaw na. Nagan ko matipuk-pukaw na. May manugot na ang nakikadwa kanya. Agoray ka ma. Kunwari, madalapos ko di lalaki ang nakatakder ako naman ng asino. Kunwari, may galisa tapno madalapos ko ti lalaki. Di kan tumataglis iti ta. Nay, saan mo't anagalis? Kan, awan mo't dadalapos mo? Agoray ka man takugtaran ka kastoy. Ay, kumuktar ka! Siyak man mo't! Agtoy! Nana! Sarutan yun ni Manong Boy di ospital. Intaray di ospital. Apa niya impanday di ospital? Nangirugi iti gulo, Nana. Nalalaing iti taekwondo di kinurso na daan na. May salang akong tarkan kwa na. Natumba ni Manong Boy. Katay di, naipakpak iti simento ti ulo na. Anya? Agbayad iti nangina tinanggog dari ti anak ko. Asino nga minday tao? Apay, di na amo no asino ti akin anak iti kinugtaran na. Anya ti kuna ti doktor. Ada ka no basit adara iti utak na. Iso anak ko matos nanang. Ay na, imbagak nga may na di na patuloyan ti plano na manggulo. Mangtangda na ko may tiagtistigo kontra iti lalaki. Ngamawan mo ti mayat amatangdanan nga agtistigo. Ipeteng tinagdamagak. Ani kanuboy tinangirugay. Asino nga min ayad ay dyan lalaki? Apay nga awan mayat nga agtistigo. Ura imbagak abayadak titaktak na. Anak tinangato nga opisyal. Nalaing kanumat iti karate. Awan nga rudan Ado ti mangisakit ka ni Lando. Tanasingpet. Uray mamirmiraot. Ngam ti anak ko. Uray baknang. Awan apulos ti mangisakit kan kwa na.
Daytan, tay kunada. Ati awan mulit na anagan. Napatpatag ngam kinabaknang. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Ay, aglaba ka matrita. Wala na. Naurno ngamin tilalaba kita alawas. Sukat mo't ngamin asukat lagi ti anak ko. Apay. Awan danom ijay gripo yo aya. Natsanan sa nana, tani. Tikag mo't ngamin. Ay, kat anusam nga rod ati sumakdo di tabubaw. Naimbag day tabubon, ta saan ang may ibusan iti danom na, nana. Ay, wan. Adulat ta ti danom na. Inaldawak to pa'y nga aglaba ijay kat adulat ta ti danom na. Ala, dito'y kan abay ko. Taagistoryata man. Ay, wala. Dito yak man nga rod abay mo, nana. Nay. Aguray ka man. Apay, nana. Anya tinakitam dito rupa. Na, anya ti katkatawaan niyo. Ay, kwa. Ay, nag-cute man day ta siding mo, di ta ping-ping mo. Anya mo ton? Kunaklano anyan ti katkatawaan dito rupak, nana. Inborn day ta, nana. Idi pa'y day ta asiding ko. Kasla nga rod, ampas. Nay mo ton? Kasla ampas nga agin inana. May, pagibilbilag kamot sa itilina ba? Nagbiit ka na naglaba, bakit? Pinartaka kun ati naglaba. Makaparurod da dya bakit? Nakauy-uyaw, kunamatla no napintas. Sino ang bakit titak na kamate maya? Ni Antem amiling a. Adayo ka bagyan may. Antila ang tiyaw awag ko kinkwana. Apay, anya ti inuyaw nakin ka. Naiti ka no siding ko dito rupak. Asla ka no agin ina na nga ampas. Ha? May saka mo't agkatawa ka pa'y laang. Agtal na ka dita. No kasto yan nabanog kan mabisbisina. Nauyaw ngamin na talaga da dya bakit? Bayam nga guyaw. Ay, no saan ka makapagtagpal? Masungbata ka talaga day dya bakit? Ibagbaga kon. Talaga masungbata. Hello, Manang. Hello. Ay na, ado ti customer mi dito parlor. Saan nakadisturbuan? Agdamag aklaeng. Ani ayati damagem, damagmon darasem. Agikikat kayo ka di iti siding dita? Ay, agpukpukis kami laang ditoy. Agunat kan agkulot iti buok. Agmanicure kan agpedicure kami. Hangam saan kaming agikikat iti siding? Sa dino ngay nga rod nga ta ti pagpaikatak dito yung siding dito rupa? Pakasikuram aya iti day ta asiding. At danday ta asiding di tarupam, sipud na yanak ka. Hay, ani aya tinaknakan mo, taapa kayat mo apaikat. Uy-uyawan nak nga rod, jay nalaing akarupa mi abakot. Asino aya day ta abaket? Uyawan mataan, uyawan na ka. Nagado ang masabat. Ay tapay mo't nauyaw abakag. Kasanok nga ta aya amaliklikan. Ay, Fidel. Ay, sa dino ti papanam. Di taman taltalon ko, antay. Ay, puno gayam jay is-istoryaan da. Anyang is istoryanda, antay. Akumut-kutong ka. Ay, kababagik da ito, antay. Ay, kat no ibagbagada mat nga dan sa kano kanser mau. Ha? Nay, awan mo't antay. Kasino aya ti mangis istorya ti dayta? Kwa, ay, nakangagakon aya. Naawan mo't sakit ka, antay. Sigurado ka nga awan. Ay, dakal at talaga ti kimutungam. Wano, bye-bye anakan ni bakit mau. Naasikaso ni bakit ko, antay. Saan man natila dengdenggan yung istorya? Sapay makapanervyos mo data kanser ng ibagbagayo. Ay, iso nga road. Asino aya jay nalaing nga agistorya dito lugar tayaw. Ay, uyawan da ka pay, mate.
Fidel. Aging di amok ket no sika tinagmatad ang nauyaw. Rita! Ngay, apay nana. Walis ka awalays dito'y paraangan niya, oh. Wan anana tanay, nagado ti agtinag abulong. Ay, amam, nagsinabat kami kanila kay mau di ta kalsada. Mapan ijay taltalon me, nana. Amam, kasla kayat ko apat tiyan tis istoryaan da nga ada kanser na. Nilakay ko ti kunayo nga da kanser na. Ay, wen takumot-kot tong may. Nakadamagan nyo iti dayta. Ay na, makapadanag. Awan kanser nilakay ko, nana. Apay nga ron akumot-kot tong naawan kanser na. Kababagi na dayjay, nana. Ay, umasidag ka man anay imbag. Apay aya, nana. Adayta. Ay, nay, Rita, kasla dumakdakkel day ta siding di tarupam Dinak man pagdanagan, nana. Ay, kasla imakar pay. Ay, tilamad badlaw yo. Ay, wan, umakakar nga agpaysaw balasang ko. Idi na di nagkita ta. Adda di ta sentro ti pingping mau. Ika, pimaban. Ay na, sardangan dakman nga uyawan, nana. Ay, delikado ti agakar-akar asiding Rita. Ay, amangan no kanser daytan. Ay sus, kanser mo't la amin na makita yo. Ay, kaslang amin dumakdakal. Ay, nabnabyag asideng. Aldawan, nana, mapankan iti papanam. Ay, wen gayam. Mapan ko igatangan dya balasang ko iti blouse na. Jay, kanunangina ti kayat nakat. Sige nga, Rodan. Mapanakon, Rita. Bye-bye. Ay, naperdi man ti aldaw ko na. Inuyaw nakmanon day jay abaka. Apay bakit? Nakutungak ka di una yan aya. Saan mo ti panagkunak? Inuyaw nakit din ang timiling. Adda ka no kanser ko. Kunakken kan kumarkaro ti kinauyaw na day jay akabagyam. Pagdandanagan na ti tao. Nalabsan nak nga rod itay nga agwalwalis diti paraangan. Okay. Inuyaw nak anyapay ngay. Yan timiling nga talaga. Ay na, talagang agtup-tup laklaang lakay. Ngala, bayamon bakit? Kaasimot no tutupam kat ni. Bakit na jay? Agalwad, oras nga umay pumasyar jay ading ko abakla. Ha! Saan la nalaing agpokis day jay? Nalaing mat nga aguyaw. At day tatay blouse ang ginatang ko. Sosyal! Medium day ta. Lalakan sa mo ti presyo na. Ay na, saglalaka ay ati 700 pesos. Ay, mabalin matan Sige, ingka ipadasan anak ko. Ay, wananang, ipadas ko. Labaak inton bigat. Huston to, inton isuot mo. Ad-ada sumiksiak iti daytoy ablaws ko. Lakit di anak ko. I am here! I am here! Unay mat dayta panagkinni-kinni mon. Ket, anya nga rod ngay? Kunak no saan mon amasangot ti umay pumasyar. Ay, gayam. Bayada mo jay utang mo kanyak. Ken, pameriendaan nak. Promise mo dayta. Anya ayati kayat mo amerienda. Kat jay ka ba alam agatangan Sige, mapanaklatan gumatang dita kantina iti soft drinks kan tinapay. Darasam nga rod tamabisina kwan. Aguray ka. Tas siripag pay, ang mga nuadda di tarwar di bakit analaing nga aguyaw. Timing ay mayak. Nasaya at nulumabas. Tamapan kuman matuyawan. Ay, agtal na ka man. Dakas ti aguy-uyaw. Nanang, ayan na dyan blouse ko, alinabaam. Kat no inakas kumatan, linadyak pa yan.
Kasapula kon. Ay, inhanger ko gayam. Kita am ijay cabinet mau. Apay, rumwar ka manan. Adang arod lakad mi kadagiti barkada. Ay, saan kang agpakpakarabi ah? Wan, nanang. Agawid ak madladagos. Ay, makabanog mat atalaga ti aglaba. Nang runa no nagado ti lalabaan. Nanang! Inananom ngay ti blouse ko. Nay, apay aya. Bimasit mat kanyakon. Na, ay, nagbalin matan ahangeng. Apay nga minaplinan tsampay laang. Eh, kat kunam gaya mapara pasyar mau. Basitan kanyak. Sapay nagnina ti pananggatang yo. Ay, usarim latan, tamaibagay mutkan ka. Ay, saan ka di nga uso ita, di ibagbagada crop top. Sa bagay matkit di Ay, bagay mau ti ag crop top anak ko. Kat no kasta ak mat idibalasang ak. Ay, mahilig ak ngag hangeng. Ay na, nagmayat ti agmerienda dito si Ruk ti Bayabas. Nakapres-pres ko ti angin. Dito imot nga minti kayat mo apag meriendaan ta. Ket, nagpudot nga ro di taon nagtibalay yo. Makita na ta dito ni Nana Miling. Why, nasaya at mat. Agsagana ka, sigurado nga uyawon na kaday dyan. Sige padasan na, taagin nuyaw kami. Amamom ka di day ta lumabas? Balasang samet. Iso day ta di inaudi nga anak ni Nana Miling. What? Oh? Isugayam day ta? Aguray ka man. Uy, anya ti aramida? Hello? Labasan kayo, pay. Why, apaw, nakakraptap. Agtanya ka. Ay na, bagay mo day ta crop top mo, Isumati ko na ni nanang ko. Bagay ko kano. Ay na, kasla ka nabsog nga ampas. Ha? Oh. Anya? Saan ako namapan ijabalay ti barkadak? Agawid ak manlangan. Hala ka, nagawi dun. Ni makasangsangit dun. Ipulong nakalakit di ka ni Nanang na. Nay, kunak man no nakadanon kan ijay balay ti barkadam ako nam. Saan ako na nagtuloy anapan nanang? Tapay, anyat na pasamak. Inuyaw nak dayjay abakla kabsat ni Manang Rita. Ha? Anyat imbaganakan ka. Kasla ka no nabsog nga ampas dito'y karaptap ko. Anya? Ha? Ay, mapanak iti ayan da dya abakla itamot laang. Taapaal! Ha? Why, talaga nga inururay ka. Manay, anya ka din tinagan da ito abaket? Miling tinagan na. Talaga nga inururay ka, miling. Ay, kunamlan asino ka abakla. Awan respeto mi tinataengan nakas kanyak. Hoy, amom ti agibaga iti respeto. Ngam di mo matamo a respetuan ti padam a tao. Abay! Anya ti basol ko kada kayaw. Ta inuyaw-yaw jay anak kaw. Hoy. Ha? Di yo amo ti basolyo kada kami? Kat no inuyaw na kami kanila kay ko itinamin ano adaras? Ha? Dayta ti dakkel a basol mo. Ita ta inuyaw ko jay anak mo. Permikit din ti ungat mo. Ay kutwan na! Tanasaktan dya anak ko. Uray la nagsangsangait. Nasaktan kami mo't nana. Ngam pinasensyaan da kalaeng. Nana, dinggam anasaya at daytoy. Ako nana, di mo aramidan ti saan mo akayat, nga aramidan dakan ka. Ha? Oh, anya ngay nanang. Impungot-pungot mo ka di ida, nanang. Nangaro na dya abakla ako namlano asino.
Ay, dandani dakit di impungot-pungot anak ko. Anya? Saan ka limaban? Kunak man no kunam alumaban ka uray duada. Mabai nakit di takunada. Saan mau nga aramidan ti saan mau akayat nga aramidan daken ka. Anya? Ay, iso sa anak ton nga aguy uyaw anak ko. Ay, nasakit gayam tirik na ti mauyaw. Ay, iyarig mulaken ka na nga inuyaw da. Kut talagamat nga minanasakit tirik na ti mauyaw nanang. Wan anak ko. Iso asantan nga aramidan dayta. Tapno saan datamet nga uyawan kan apaan. Sika nanang. Naglaing kamot ngamin nga aguyaw. Kastala ti biyag nanang. Nudakas, saan nga aramidan? Ay, wan anak ko. Maday ti aguy uyaw. Kastala ti biag. Maikatlo nga paset. Lakay! Umay ka man pa'y ditoy! Lakay! Adar aramida. Umay ka pa'y biet! Aday pakitakken ka! Adar aramida kunak. Apay aya. Apay anak sayan da ito'y alad! Diya ka mo Apay asaan mo nga ammo! Idinto talagmalmalem ka dito'y idikalman! Day talatan alad, tibang bantayak. Kat kinitam ko mamatan Kasano itan? Sumrekan dagiti tarakan na kalding dagiti karuba. Kanunda dagiti nagrigrigatak amasetas. Asino nga tangagpaiso tinangala? Apay adya ka nga tuwan nga alad tinalada. Awan babay! Dagita akaruba nga galalay ti alad! Pinagsungrod dan samatan! Ay, tangiwat mo bagay. Pinigsaam. No kaano alimabas ni pare Cesar. Tapno mangag na Dagita akaruba piste ti biyag ko! Ay na. Ala, Huston. Kaya't mun samot ti may barangay. Ay, nagbiitan alimnog ng dayto ang angrak abalatong. Mayat dayto pinagsungrod ko. Duli ba kay? Ay, nasayata si mangpet kan lakay. Ay na, nakaluto akon. Nay, nangalam ni ta pinagsungrod mo. Pinidot ko dita, Nang pidutam. Isunsamot day ta di alad da sapsapulon ni Mirna. Ay, sapsapulan nan. Saan ka ngagkatawa? Saan ang nakakatkatawa na itong inaramid mo? Ay, masadutak amapan mangayaw. Isu nga idinakitak daytoy. Ay, kuinalakon adagos Ay, matumtumba mo ilaang. Sika talaga tinangali ti alad da. Isu ti paspasagid na, idi limabasakit di balay da. Bay am nga agpasagid. Apay, am mo na asyak tinangala. Awan mo't CCTV? Ad-adan, akagura na kanimir na. Ay na, ado ti basol na kanyak dayja a babae. Alan lakay, agtugaw kakit din tamangantan. Anya na itasidan aya? Balatong lakay. Ha? Nabayagan day din di apa nagsidata iti balatong kay. Agsakit manan ti tumeng ko Agpilay-pilayak tumaran. When tanagarbis gayam. Nagarbis labasit. Nagipablad ka na dagos iti balataw. Reklamo ka lang, reklamo may. Katidagas na. Naitapay alad ti kaaruba ti inalam a pinagsungrod. Lakay, agriin ka. Lakay! Nay ko, apay ngagsifat ka nga Saan ka arumba nga maturog? Ingka agbantay Januar. Siguradom asan ang makastrak dagiti taraken da kalding. Agin inanaak nga road.
Amo mat anabambanuga ka nagbangkag. Tila'y papaaramid mo mat. Basol mo Apay nga men, adi mo binantayan dya alad. No, tabasol ko manayin. Sukatamday jay, no di mo kayat asikati pagbantayat di tarwar. Aramidin nakmat na security guard. Imbag kumaan no at dasweldo. Ngamawan mat, ung tanak pay. May isa, dua, talo, upat, 5. Biulay. Ha? Ano na itang manok akur-kur-kur pa? Ay, winana. Tarakan ko dagitoy. Ikulong mo, tanay. Kanayon da nga umay iji parangan, may. Umay dakan kanan dagiti fits ti pato, may. Da kayo mat, ante. Kasano ko mga ikulong ko? Kat saan mat amahilig makikaaruba dagitoy manok ko? Kano kanayon da iji parangan, may. Man-manon samat nga min apakanam ida. Ay, managbabain dagitoy manok ko, ante. Uwan gayam. Ada ka di bawang kan sibuyas mo. Naibusanak nga min mat. Awan paggisak. Ay, ada ante. Kagat-gatang ko iti bawang kan sibuyas. Ikanak man nga raw. Sukatak matlaang. Inutak nga raw, tanakangin na matirikado ita. Oray may salaang abasit a sibuyas Kan may satiping abawang no isaw. Awan ante, jakmang third. Panawan ka nga rudan. Tama panak dumawat ka ni Mirna. Imbag dayjay, tasaan anaimot a karoba. Na? Kunamlan asin ng agsaw. Di dumaw-dawatak iti asin. Di nakpay inikan. Ha? Asino, tinaimot ka dataan doa? Adda ka din ni Mirna. Ada, nana, apay ka day. Kunak ano mapanmanen nagisursur iti lako na adaeng. Mapaninton madamdama, nana. Pinagbantay nakpay lang dito ruwar. Apay, anya ay ati bantayam. Daytoy parangan may. Kasanaw, kat adda na nga la iti may nga alad. Kitaan nyo naw. Aya. Nay, apay nga katawa kayo, nana. Amok nga mino asino tinangala iti alad yaw. Amo yun, nana. Ibagayo nga rodan Tamapan ko man si taon. No kayat yo amamuan. Ay, ibagam ka ni Mirna. Ta umay. Iso ti pangibagaak. Apay nga isupay lang, nana. Ibagam kanya ko na. Ni Mirna nga ro ti pangibagaak. Ala, ayabamod. Sige, mabit lang. Imposible asa anak ang makadawat ken ni Mirna iti pangrikadaw. Apay ka di, nana. Ada ka na ibagam kanya. Amo Mirna. Amok no asino tinangala iti alad yaw. Nakitam no sino tinangala? Ay sakbay nga ibagak tinagan na. Padawatan nakman pa iti bawang ken sibuyas. Ay, ada kondisyon? Kauwan Mabit lang, tama panak mangala. Ay, nainayunam no kwan ta ibagak amin anakitak. Nana. Dayta, napanan. Di no nainayunan na. Di adapay pangrikado inton bigat. Ay, kastoy laang mo't kati makalibre. Antoy, nana. Dua bawang ken dua met a sibuyas. Ay, agyamanak Ninayuna ko na tapno ibagam amin. Ay, inakaglotaw. Ni Violet tinangala iti alad yaw. Kunakun kat. Dakkel ti suspitsak nga iso tinangala. Nakita idi na minsan magmag na. Idi nakita na nga awan tao. Tinarot na adagos ti alad yaw. Sana intaray iji balayda. Nagpuskol kat ti rupanan. Amom no anya ti aramidam. Anya, nana. Bayam asumrag dagiti taraken na amanok dito inaladan yaw. Ay, parchemon, adubuam. Mayat asing-asing. Mayat, nana. Kayat ko day tasing-asing mo.
Saan ka nga gungungot no sumrak dagiti kalding ti karuba dito'y paraangan? Basta surutam ti imbagakken ka. Kasayam pa day taalad. Makamuka, no umay da kanan dagiti masetas mo. Mapanak agisursor iti daeng. Into naksubliak, makatiliw kan iti manok ni Biole. Anya? Apay kumangay nga ramidak dayta? Iso nga rod akas tayam day taalad. Samon tukurkuran dagiti manok na tapno umunag da. Marwam nga agala iti alad. Iso atiliwan tamat dagiti manok na ita. Daing Oh. dita. Nangag mo lakay. Gumatang Mapanmanan aglako iti daing ni Merna. Ay, gumatang ka. Oh, amom ayang agsidsidak iti daing. Amom, no anya ti angrak asidaan ta ita. Aganger ka man ako nakon. Saan abalatungan ata ni? Narigat kag pilay-pilay amag na. Lakay, kayat mo ti kukod. Ay, kitwo na. Bayag mon anang ibaga. Sige, mapanak gumatang iti kukod ti baka. Pangilutwam nga ron. Kat awan mo't karga na di tatangkay. Nagkapoy kan aya. Mamin ano lang matngay amang bagot di taalad na Merna. Marwam ka mo't ibusemon ya alad da. Mayat gayam apagsungrod. Nagangon lakay. Nalaka ama arunan. Umasidag kan Kasta, umasidag ka, tatiliwan ka. Ay na. Manok, tisidaan mi kan ni bakat kuno agawid. Mayat kaslan ay gagara ang naiwalang dito igid ti kalsada dagito'y nagango akay kayo. Apay nga tangay. Nagadugit din sa ludsod mo, sika, Biole. Pidutam kit din sa katumaray. Dagito'y. Husto pala dagito'y. Sige, Biole, itaray. Itaray mo dagito'y asong rod. Ay na, lakay. Lakay, adan pagsungrod ko. Kitaam o. Ay, kalaagal, ang itaray ka na kita. Sigurado ka nga awan nakakita kan ka. Sino kumangay ti makakita kanyak? Jay asawa ni Mirna, nakita na ka. Saan? Ay, danag mon aya. Siyak nga rin tinakakita. Saan ko nakmet? Kat amom, tinaramid na. Kinurkuran na dagiti manok mo. Kat tinilunan di may sa... Ay, di nakman angawan iti kasta? Nakita ko nakngarod. Ay, tarakan ko nagijay. Umut-utangak pa'y iti fades, ayat ko lang alumukmag da. Nagbalatukan kan katidakas nga aramid mo. Naglagi pam da iti apagsasaaw. Di ka agaramid iti kalukwan iti kaarobam, no di mo kayat apagaramidan nakamot iti kalukwan. Ay, manungay ang manuk ko titiniliw na. Dua? Talaw? Jay, kadakkelan Dutan na siguro ita. Ay, saan na mabalain? Ay, lumaban ta. Lumaban na sa asawam mo. Lumaban ta, kunak. Si kalayang ti lumaban. Kaya't mo asawan. Saan nakasuportaran iti daytoy alaban? Ay, suportaran ka. Isungarod alumaban ta. Dinanugan no dinanugan. Pinatayan no pinatayan. Anya. O niya ngay bagay. Sikat timang party iti daytoy natiliw ka manok. Uno siya kaon. Sikan inuray nakpailaan. Naluto ko man. Ay, kat inuray kalata No kaya tiyaw! Aglalaban tayo! Sino day jay? Di mo bihuli da ita. Anya ti ko na! Romwar kayong agasawa! Taglalaban tayo! Ay, sanda ka nga atrasan!
Lakay, rumorta! Tila sasawam mat. Lumaban ta! Nangag mo mati ko na! Agpipinatay tayon! Anya pa'y lang arudyar aramidam. Dumarop kan Sakti dumaraw. Alangan mo't asyak, kat sikat ti lalaki. Aguray ka mat Taimingak di kalaban ko. Oh, timingan asasawam. Dumarop kan ko na. Saan nakiduron Ay, nagbayag kami nga gunggun ay. Ay, takrot kan samay. Siyak? Takrot? Ay, panagdakakan ka sa anak ka takrot. Ay, sos. Dumarupan diya kalaban to. Papanamlay! Agatras ka matan! Di nakbuyudan na. Ay, Saan ka atumaray? Sangwam day ta kalaban! Ay, lumaban ka, Lakay! Lumaban ka! Apay nga nagpipinungan kayo. Lakay! Dumanog ka! Saan ka makipinungot akasta? Mangibabay na gito'y atat tao. Ay, kung taram ta kalaban mo, lakay! Saiki ka, Lakay! Laban na tabo ka. sanak nga matras. Mirna, ano ang tandagit at sawa ta? Tanay, kababay ka lagi ti makakita. Ang pinpinungot na matlatan. Uwan nga ron man! Ay! Gusto na itan! Sumagdan kayon! Ay! Apay ngay. Aguray pa ya. Jack pa'y naibos di buok na. Ay, lakay! Kawitan! Ay, babain ka! Aguray ka pa. Dakpay nakaramutan, tiro pa na. Saan tan nga ibagbaga iti uray asino man tinapasamak? Ay, nakababain. Ay, Wen. Rumbeng nga awan ti pangibagbagaan ta. Awan ti rumbeng nga makaam mo. Wen tamangan no ibagada Nga niya. Abakla dagiti asawa ta. Wen tasan damot gayam nga amo ti lumaban akas lalaki. Ay, diyak kaya ta panunutan day ta. Padiguan kan tulatan ni Julutuk ang manok mo. Diyak mo't may babawin ta na partikon. Ay, pasensya anak mo tan Mirna. No pinagsungrod ko jay alad mo iday. Bayam, sukatak to, no mapanak tumangayaw. Basta, sikreto talaang tinapasamak. Narigatan no pagchismisan data dagiti kaaruba. Wen awan ti asino man anasken ama kaam mo. Ay, pudno tay kunada. Kastala ti biyag. Adda dagiti ba nagasaan a pagkikinawatan dagiti agkakaaruba. Agam tinapatag. Agkikinapyada. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Na. Apay anak kami suot ka dita abak-bakatan. Ay masurunak! Ado ti murang ngam nakiasawa mo tanti para laba, ani Rubey. Na. Anya nga ron nga ay bakit? Karbengan na mo ti makiasawa. Ay, nakiasawa adagos. Uray kumaa, no saan amarigrigat ti nakiasawaan na. Ita, kalapaw laeng ti balayda. Anya nga ron nga ay no isutigasat na. Ay, masurunak ka talaga. Imbes nga da para luto, agdalaws kan aglaba. Ita, sa balen ti balayda nga agasawa. Anya nga ron nga ay makaas-asawa nga ron mat. Apay analiday ka. Damo akasangay ti anak ta inton bigat ngam awam pay sagana na. Adala ang basit apansit dita ngam kurang pay Ricardo na. Sa nabali ata makatawan na pay lang mo. Di na pay amo ti agreklamo na awan ado asagana. Inakbuludan dagiti pinggan, kutsara ken tinidor ni nanang. Kababain samat ngayon kabumulod. Maminsan lang mo't ngay nakbumulot. Kasangay mo't ti apu ko da. Ala, sikat ti makaam mo. Ang mababainak kanina nang mo. Kaslag kuskusilap no daduma. Atap mo la siguro dayta. Awan pa'y mo't nangag ko nga imbaga na amadi may papanken ka. Ayan ka din ni nanang, tatang.
Napansamat nakichinda. Apay kaday. Buludag ko madya pinggan, kutsara kan tinidor. Agluto ak ngamin iti pansit. Ay, umay kayon tuway dya balayin ton bigat. Apay nga gluto ka iti pansit. Tay buludan pa iti plataw. Kasangay ngamin ti apu ko yutang. May satawanan ni baby. Makatawan gaya man ni baby. Ay, agsublikan to. Indon sumangpat ni nanang mau. Diyak amo dagita bulbuludem. Iso ti paradulin ka dagita. Agsubliak nga rod no aldaw tang. Ay katun Saan ko nga minabibyangan dagiti alikamon iti kusina. Mapanak nga rodan tang. Amang ano makariing ni baby. Nakaturog ija indayon na pinanawak. Apay pinanawam nga ay. Alaing ka nga ruden. Mga nuag sangit no makariing. Ngawan mariingan na akadwa na ijay. Ala, derase. Imbag na nagkita tayo di tibang kaganti. Mapan kayo man iti balay takadwan nyo ni Ruby nga agluto iti pansit. Kasangay ngamin ni baby. Adda ka din makatawon ni baby. Na, nagbiit mutan ti panawag. Makatawon na gaya mag. Iso nga rodante. Iso na lang na basit ti sagana. At dalakat basit na pagsasangwan tayo, mabalina. Saan mo't kat amasapaw nga ado ti sagana no agkasangay ti ubeng? Dahil nga rod, timbaga ka ni Ruby, anday. Kuna na nga nakababain no basit ti sagana. Tinapatag kat naragsak tayaw iti kasangay ni baby. Saan aday ta sagana ti importantay? Nagyaman kami ta maawatan nyo, ante. Imbag ko lang adan to kawadwadan na, tan nayunan minto ti sagana. Umiyan gayam dagiti kakabsat mo dito, Leo. Kita ang basit ni baby tay nakbulodan ti ulis dananang. Imbag no kayat dati agpabulo di ti ulas. Labaak mat sakbay nga isubli. Jay tupay pinggan kat nasiputak abinilang da pa'y sakbay nga inalada. Kasta ka di. Amangan no kunada anak kurangan. Padasag tuman kit ti adawaten ti daduma, taaduma ti plato da. Ay, saan ka dumaw dapat takababain? Urayam latan no adda ito da, tayo so ti alaem. An-anwan da ngay kumati ado nga alikaman da. No adda ito da. Kasla agserbi apakalaglagipan kadakwada. Di ka lang mabain. Urayam nagdisnodo da amang ted. Saan mo adawatan? Anyat ko na, pati ulas, kas kada ikaman, buludam. Ay, pasensya kayo nang. Diyak pa'y ngamin nakagatang iti alikaman mi. Imbag to no makagatang kami. Ay, day takatay ko nga agaganat ka makiasawa. Ayan nga ngayita. Buludam samot aminan. Nagadumat ti alikaman yun na. Apay na ipadawat yun la kanya kung ti daduma. Ay, inton matayak. Tadan to itad ko akas tawid yo. Di uray patawidan ka iti alikaman ko. Saan ka di amay mayat no itataka sa pulak unay, nanang? Ay, saan nga road? Ta mga numadadaal yo. Alaon yun to, inton awanak. Kasapulak ko maita, kabayatan na jak pa'y nakagatang nang. Awan pa'y alikaman ko. Nay, apay nga ubam day ta ubeng, papananyaw. Agurigor tang. Ipan ko iti doktor. Uyak nga min idirabi. Apay ngay. Malaala. Atoy, alam mo ti karga to'y walit kaw. Imbag lang ay nayon yung apaggatang iti agas na. Ay na, agyaman akunay tang. Saan ko kumanga awatan ng basit nga min ti kwarta. Ay nait-ited ko nga ron apag nayon yaw. Sigurado akasapulan ti ubaeng ti paggatang iti agas. Agyaman akunay itikin naman nakaawat yutang. Sapay ko ma, tama kasubalit kamin to. Ay na, saan ka di aday ta pa nagsubalit ti panunuta manakaw? Ala, ipanmukid din ti ubeng iti ospital, tapno masigaw. Anya ka di tinapasama kiti ubing, Mare. Idinadamag ko nga da kayo dito ospital, maya ka dagos. Pulmonya ka no, Mare. Ha?
Madanaganak itay tamarigatan nga umangas. Ay, no apay mo't nga graman ubeng kat atakaran ti sakit. Sapay awan dakkel agad tada kwarta. Anyang iti paggatang ko kadagiti paggatang ti doktor. Ay, ngala, di kagda nagmaray. Saan ko abaybay anti inanak ko iti bunyag. Ay na, agyaman ako na ikan kamari. Sapay ko mata ni Apo Diyos ti mang sumalit iti kinasingpet mo. Ay, wen, maray. Kastala ti biyag agti tinulong tayo iti rigat. Rumbang lang nga subalitak mo ti kinasayaat mo, idagad adal ta. Makipangpanganak iti balon mo, tawan balon ko. Bak nang kansamot itan tagsuswerte ti negosyo. Alaan ka kuma, servidora iti restaurant ko. Nakiasawa ka matan, maray. Kwartaman, tapagbayad ko iti utang ko. Anya man ang tinakautangam. Intayak nga rod, angam na abak mo. Ay na, day takat sugal ti pakaut-utangam maun. Awanan ti kwartak. Adamot nakita ka kwarta iti walit mo. Inted kun ken ni Robe, idi impan na ti ubing iji ospital. Anya? Ay, apay asan asyak tinang tadamit ti kwarta? Na, masakit ka kaday, tapno ited kukan ka. Na, Ay, manugal abakit. angam no mga bakak. Igatang kumot iti masapsapul ta dito balay. Namin ano ka kadiayaan ng abak. Bilang man, no namin ano kamat anaabak. Imbaglakit din tama nagtulong tininang ti anak ta. Naimbagang ti anak ta asaan adakkel ti gastuta. Ay, dakkel nga rod ayaman ko iti dayjay agayim kan kaadalak. Nagasat tapay lang bakag. Nagalas adenggan day bakit nga awag mo? Ha? Sa anak pa'y matabakit. Ay, tapno di mumut ko na. Baby nga rodan ati awag ko kan ka. Baby? Nalabas mo to. Babes laangan. Tapno ti anak ta ti awagan ta iti baby. Sana bagay ngagpaiso ti bakit nga awag ko kan ka. Sapay kaubingan kan ka pimpintasam. Kaya't mo nga rodmat nga awagan ka iti lakay. Ha? Sana bagay. Imbag ta imay ka dito tsindaan. Kaya't mo ka dito agabroad. Abroad? Anya nga iti gastusat nga abroad. Adakabsat ko ija Middle East. Agkasapulan ka no ti amo na iti para aware. Nasingpet damot ka no ijay. Awan mat aramatag ang mapanijay. Makaammo ka nun ti employer mo. Agdalan ka laang iti agency. Ipawitan na ka ti employer mo iti aramatam. Nasingpet nga ta day ta nga employer. Nasingpot ka employer mo't laang ti kabsat ko. Naganak ti amo na, iso akasapulan dati agawir iti ubeng. Agkasapulan ka no di employer ti kabsat ni Marie Claire iti para awer. Sino nga tinakita da ama panijayan ti kapsat na? Ibaga na asyak ka no. Naanos ka nasingpet da ka no. Kaya't mo ka di timbapan, babes? Tapno maisagana ta kumati masakbayan ti anak ta. Bareng mapadakkel tamat ti balay ta. Si kakit din ti mapanagsapaw, kat siyak ti agawir iti anak ta. Ngam ijay papanak, kat isuda ti makaammo ti amin. Awan gastos ta. No si ka ti agaplay, adupay ti kasapulan ta kwarta. Saan kanto nga ta amarigata ni Jai? Nagbayag ka numat ti kabsat ni Marie Claire, tanasingpet da. Oh, da kayo mat na. Ada ka di bagayo? Ala, man dagiti alikaman ni tatangyaw nga adda ditoy. Ha? Ti ka di inted na kanyak na? Apay ko mga itad na kat alikaman ijay balay dagijay. Yag mo, takasapulan may. Anya ka di ka dagijay ti alaan nyo nang. Sapay us-usaran mi pay dagijay. Kasapulan mi met nga rod. Jay wasay, pala kan bareta. Apay no ito diyula ko man nang.
Awan nga min paggatang mi pay. Adapay mo't nabati ija balayo. Ay, ladingitak. Ang kasapulan mi, mate. Taagpatrabaho kami. Ala, alaan nyo ang arod nang. Takukwayo mat ngarod. Nalpasan ti amin ang kasapulan tapno ag-flight kan, Mare. Inasikaso ti employer mo. Nabiit lang ta direct hiring nga may. Nagbiit matan. Kunak na mabayag pay. Agsagana kakit din, ta itulot kanto iji airport. Sabten nakakano ti kabsat ko iji airport iji Dubai. Kadwa na ki driver ti employer yaw. Nagbiitan? Mas daw lakit di ti asawak. Numamuan na dandani ako nag-flight. Barang agbaliw mo ti panagbiag mo, Maray. Mapadakkel mo ti balayaw. Kan maisaganaam ti panagadal to ti anak mo. Ay na, agyaman unay kan ka, amare. Sikati empa iti Diyos, amang tulong kanyak itirigrigat ko. Hello, babes. Imbag ti mawag ka manan. Mailiw kami unayin kan ka. Isu nga imawag tamailiwak matunay, babes. Kumusta? Nalpas ka din ti balay tayo? Nalpasan, babes. Mabalin mo ti agawid. Agnegosyo talaangan ditoy. Iligpas ko laang ti kontrata, tagawid akon. Adamat pagpuunan tang agnegosyo? Uwan, babes. May mayat matlang no saan tayo agsisina kada baby? Uwan, babes. Saan kayo ang madanagan? Mabiitan ti panagawid ko. Urayan mi iti anak tati sa sangpot mo. Agandad ka akanayon dita, ha? Kasta kayo matiti anak ta. Agan-anad kayo akanayon. I love you, babes. Love you, babes. Bye. Ada ka matgaya mga anak ko. Ay na, di mo pa'y matimbagbag Kinalaat na kami. Uwan atatang tapno sorpresa. Ay na, saan ko aninamnama akas to'y tigasat mo? Uwan nga rodtang. Awan pulos kwartami. Ngam nakapanak ijay Dubai adi na oras. Ay na, dakilan ti balayaw. Kahit agsubli ka kanipay ija abroad. Saanan tang? Agnegosyo kami laengan. Nasayaat dahi ta, anak. May mayat matlaeng, no adda ka dito'y pagilyan tayaw. Ay, nagdalusak dito'y balay. Kat nairuwar ko dagiti alikamen, aplato kas kada malukong. Ited ko kan tinaduma, anak ko. Ay, saanan nang? Nakagatang akon iti plato kanda dumapay. Dumaw-dawat ak idi atawan paggatang ko. Ita, saan akon dumawat pay nang? Ay na, bakit? Itapay akabaalan nati gumatang. Idi pa'y kumaa nga agkasapulan tap natulungam itirigat na. Saan nga ita? Adinan kasapulan. Kat daytoy tilaglagi pama, bakit? Di mo pagurayin aging ga itibigat ti kaarubam, numabalin mo mat ita at tulungan. Lakay. Ay, wan. Naamiris ko ang nagbidutak gayam. Saanak anagimula iti sakit tinakam nang. Ni Apo Diyos laang ti kamang ko. No kasjay nga agrigatak. Iso akin na asyan na. Kastala ti biag. Maikalima nga paset. Ang may konay ko. Nagsakitan day ta akadal mo, Maray. Kasano asaan ka akadalan? Kat di mo pa'y pansinin mat day ito'y manicure ko. Ay, nagpaiso. Ay, una yan. Nagaatid dugmatan dagita ko kum. Kan, adapay kulibang-bang ababasit a design na. Ay na, Mare, day tati uso nga minita. Ang imti problema, kasano ang makalaba ka, no kastamot kaatidog dagita kukom? Ay, kat saan akong ngaglaba, Ay, pampanunutak pa'y, no kasano ang makaluto ka? O, di sa anak ngagluto. Anya,
Asino ngay nga rod ti mga ramig ka dagiti trabaho ijabalayaw? Nilakay ko amin na. Ah? Ay? Kaasimot nila kay mo no kasta, Marihilda. Oh, tukso, layuan mo ako. Lakay, nakalutukan. Kwa, mabiitan bakit? Apay, mabisinan tinakapimpintas nga asawa ka. Kat, anyangay, pangaldawan, ken may isa. Nagsakitan tilikod ko ang nakatugaw nga buybuya iti TV. Bakit? Anya nga iti makuna dagiti kukumarem, di tabaro alangam. Siyempre, apalandak alakay, nakapimpintasak ka na. Ipasikat ko anapintas ti misis ko. Saan akas kadagiti daduma dita? Saan dapay na makasagaysay? Ay na, no siyak lakay, nasken ngagpapintasak. Kunangarod dagiti kumparek, akas laka kano artista. Kat, pudnumot. Bakit? Agtugaw ka nga roden, tay dasar kunti ka nanta. Ay na, talaga saan nakapagtrabaho na. Kat no nagngina ti imbayad mo dita pinagmanicure mo. Iso adi mo pirdiyan, bakit? Siya kunti makaamong agtrabaho. Nay, asino di limabas a babae? Hanag nga to ti Hills na. Ni Hilda dayjay nana, mapan mang opisina. Ay, iso dahi jay. Kasla sa bahali mag. Iso, nagpa-extend laang. Anya ti impa-extend na. Jay buok na Ay, ikat no makalkalbo ide. Nagpa-extend nga road, nana. Iso nga atidog itan. Kan kulot-kuloten. Iso aday jay, pimintas. Ay, iso gaya makasla jak mabigbigan. Kan impa-extend na pa adya ko rimat-mat na. Ay, ikasta ka de. Una na. Jay kukuna, impa-extend na mutlaang. Iso ang nagatidog itan. Ay, kasta ka de. Una na. Iso adanda ni Dio na bigbig, taamin kat na-extensyonan kan kwa na. Ay, sa bali talaga, tibang opisina niya. When kat nooray nila kay na, mangup opisina mo. Sika, planom ka di mo ti agpa-extend. Ay, awan kwartak nana. Bay amon akastoy ti langak. Kaya't nakmatlat ta nila kay ko. Ay! Super bongganes! Uy, agkal na ka man dito. Ariyaw ka la, ariyaw. Amangan no panunutan dagiti office mate na amaramramas ka. Ay na, nakigtutak lang ang nakakitakin ka, girl! Kaya't mo asawan, kaslal alyaak. Hoy! No! Nakapimpintas ka itan? Hoy! Ha? Pwede no ti bagbagam? Ay na! Inabak na kun arena! Ay, si kaitan ti kapintasan. Siyak lang ti maikadwakan ka. Agtal na ka man. Ay! Apay nagpapintas ka met akasta. Kat, siyempre kaya't kung arod mo ti pumintas. Ay na! Imbag man ta saan nga agungat nila kay mo? Ay sus, isupay ket di ati mangibagbaga kanyak ngagpapintasa. Oh! Tapno apalan dagiti gagayom na. Ay na siya itatirumbang agbalin as super beautiful tabalasang akpay. Saan asika dan asawam? In fairness, bagay mo dagita atidug ako kom. Ay, atidug pat ako rimat-mat mo. Ay, ano ba yan? Anya man ang tinakita. Day tabag mo, Ay, kasta tinabayang nga rarapa pagkabag. Ay na, nagaatang mo gaya man. Nangina da itoy. Oh! Amok magkat di nasurok a kwarta ti balor na. Hay man na! Agtal na ka, apay aya. Anya man ang tinakita. Day ta shoes mo! 5 inches ti heels na. Kasta ti kayat ko asapatos. Sika talaga, makitam amin. Ay na, yurnungak matitikas taunay day ta asapatos. 10 inches to tigatangak ti heels na.
Adun to ti babaro at umalyaw kanya. Numagbag na. Sa kung to ikin-nikin ni ti magna. Kukwak to amin ng atensyon. Agkukuyog tayo mapanmangan, pare. Sa dino ti pangpanganan niyo, pare. Ijay lang turo-turo Tay sulang mo ti kabaalan ti budget may. Da kayo lang timapan, pare. Ije kami restaurant amangan. Ay, kasjay. Sa bagay, saan ang maibagay ni misis mo amangan, iti turo-turo. Tas nagsosyal ti pormana. Ngun, pare. Ay, palang raw. Kita-kis na lang sa opisina, pare. Bagag, na-serve dan dagiti in order ta amakan. Mangantan na. Aguray ka man, Apay ngay, pagurayin na kailangan ko. Mabisina ko. Picturig pa'y ate ipos ko. Ay gaya man niya. Si kamo, day talabisin mo, tibagbagam mo. Darasam nga roon na. Picture mo, tani. Mabisina ko. Mare, agpapicture taman. Ay, katwan Baglang ipasikat kumata kadagiti gagayem ko nga adda kumarik asosyal kan kasla artista. Ay, katwan na tama rin. Ay na, ibagadan to akatulong ak dito'y apicture. Angam, ura yun O sige, Maray, agpicture tanga rodan. Okay. Nakita jay picture yo ka ni Hilda. Impost ko, di yumat makita na. Amangan pa no ibagayo akasla katulong na. Ay, saan mat Amok kasta ti pampanunutan niyo. Kaslananang nakadita a picture. Unay matang, nagbakit matan tilangak, nana. Day tatipod no. Kaslananang naka. Kat no adayo nga inauna ni Hilda nga miti siya. Imo binglaang ani Hilda. Si kamot, bimakot kamot. Bye-bye anyo, nana. Ti importante, adda remembrance ko a picture kan ni Kumarik a Hilda. Agpa-picture kayo mat. Ano kaya tiyo, nana? Ay saan si kalangan. Bakbakutan akon a makipik-picture dita. Ay na, nagpaparlor akon. Ngim adayulat tamas na pimpintas kang iti siya. Kitagpaparlor ka manin, Ay na, linawas kan samot ng agpapaparlor. Katanya ngay. Amam, no kayat mo ti pumintas, kasapulan ti maintenance. Dinawas day tanas kun, amapan kay di parlor. Hindi kaya ng budget ko. Si kapay man. Ay na, imbagkan ka at ada nila kay mo amang gasgastos iti pagkasapulam. Ay nawon Kayat ngamin nila kay ko, anapinta sa kakanayon. Ay, when tapno kasla pang display. Si kati i-display na kasjay. Si kaman mo ti maadan iti napintas a misis. Ay na, makapaapal ka, Hilda. Adaman damagakan ka. Anya day ta, nana? Nakitam ka di, nagsasaron no anak ka motor, anapan dita balay da Hilda. Ay wan. Nagdamag pa'y kanyak ajay may sa anak ka motor. Agsubli-subli da nga main. Apay ka no aya? Agsingir da ka no iti utang. Utang? Kayat mo asawan? Dagita anak ka motor? Nakautangan da amin, ida? Ay katun nana. Isuda adwa nga agasawa amang opisina? Ada utang da? Ay, saan lang nga adda? Ado, ti utang da, nana. Ay, anya launay, ay ati paggasgastusan da. Bakit? Agri-ring ti cellphone mo. Dagitang agsingsingir, didaksar dengan ngaw-awagan. Ado ka din ti utang mo? Kahit anya ngay. Bayada mo na. Ayawan pagbayad ko. Sika ati mang bayad no adda kwartam. Pangalak ngay mo iti pagbayad ko. Diyak pa yan na pan nagpaparlor italawas.
Bayamo na. Anya bayam, kita aman day tubuok ko. Apay. Agan ano day tabuok mo aya? Awan mo ti makita ka problema. Ay na, agparparangan dagiti uban ko. Saan na madlaw? Madlaw dan. Iso ang masapol nga agpaparlura ko. Mano aya ti magasgastos mo iti panagpaparlor mo? Nasurok a 5,000. Ah, nagdakkel mat gaya man ti gasgastos mo iti panagpapintas mo. Ita lang ang mom. Ay, kat sa anak mat nga agpapaparlaw rakas kan ka. Kasano kumamamuak ngay? Ay, Ni, adamanin umaw-awag. Ay, agsingir manan dayta. Sungbatan man lakay. ay, jak la kaya tasong batan. Utang mo, di sungbatam. Ay na, nana. Ay, nakitam ni Hilda. Ay, saan ba? Apay aya. Ay, masapol ang makasarita. Apay. Jak kayat amay ramraman. Ay, adot anak ko. Ay, jak pa'y kayat timatay. Apay nga rod. Anya ti pagbutbut ngam. Ay, nanana. Syakmut itan ti awagan dagiti nakautangan na. Apay ngay. Ay, nakita da ngamin jay picture mi adwa nga impost ko. Ita, syakmut ti singsingiran dagiti nakautangan na. Ay, katsingiran daan ni Hilda. Ay, iso nga rod dayta ti damagakon kwa na no makitak. Imbaglakit din ta sa anak-anak ki picture idi ken kuana. Nagadumot gayam ti nakautangan na, nana. Ay, talaga nga ado ah. Agasam dagiti agsingsingir anak ka motor amapmapan iji balayda. Ayan nga tangay ni Hilda ita. Sige, tayo nakbirukan, nana. Sige, sapay ko mga rod ta makitam ni Hilda. Ay, Hilda, aguray ka. Si kakadiday no sa bali. Ay, di nakman ang awon iti kasta. Mapana ko maiji office ni sir. Taited ko kumadagitoy a papeles nga impaaramid na kat. Ay, nakita ka. Why, Nes? Bimakit ka matan. Kapula ang tanakahils ka. Kat, pinadas ko ito inukay-ukay ko ahils ko. Saksi 50 lang daytoy. Ngam panagkunak bagay ko. Alam, ingkan iji office ni sir. Apay, aya nakalidliday ka, girl. Cheer up. Adda pumurati buok mo. Sige ka. Madlaw ka di una yan dagiti uban ko. Ay, saan ka nakamanicure pa ita? Tilamad madlaw mo. Saan ka na napintas? Agtalaka ko na na. Okay, panawan ka. Lakay, ang dagtok-tok. Kating kalukatanan Sige na. Apay aya mabutang ka amapan manglukat. Jay agsingir iti utang ko daytang. Isu nga raw asi katimapan manglukat. Kat, saan tan aluktan Kauray si kakat mabutang kan samag. Bayamon nga agtok-tok-tok. Mauman tumot laeng kat pumanaw. Mari Hilda! Siyak tayo tol! Ay, nimot gayam kumarik amiling. Ay, uwan maray, umaya kang. Maala maray, umunag ka andar sa... Ay, apay maray. Ilamlam mga dagiti umay agsingir. Ay, kasanungay maray. Kat uray siyak. Singsingiran damutan. Gapu tagayam kakanungamin. Uray si ka? Katuan. Ay, angam, inikat kon dyan post ko a picture ta. Ay, uwan maray, ikatamon. Ay, namaray. Nagadumot gayam ti utang mo. Ay, bayadam ngaminan O nga rod maray. Ay, imbaglakit din tabi nagbagaan nak nila kay ko. Kunana, saan ka at tumulad kadagiti sosyal? No di mo kabailan agastusan. Ay, imbaglaangan tanasingpot nila kay ko kat imbaga na dayjay. Anay ko. Kasta unay mo na panang pasagid mo kanyak, mare. Ay, pasensya kan, amare. Hanggang kastala tibiyag. Hanggang masapul ngamin abayadam dagiti utang mo. Tapno awan pagbut-but ngam. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay!
ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.